نحن الآن في منطقة الباسوطة. كاروانكي چەکدارên دەستەیا تەحریر ئەلشام ji herêma Efrînê ber bi parêzgeha Idlibê ve vedgere. Çavkaniyên nêzîkî desteya navborî radegihînin ku hêzên wê ji navçeyên Kefercennê bajarê Efrînê û gundewarên başûrê Efrînê vedikişin û diçine parêzgeha Idlibê. Lê çavkaniyeka taybet ji gundekî nêzîkî Mêremîn û Kefercennê ji tora medyayî ya Rûdawê re tekez kir ku bi sedan erebeyên serbazî yên desteya Tehrîr el-Şam bi çekên giran li navçeyê hatine belavkirin û ji bo êrîşeke nû hatine amadekirin. Heman çavkaniyê ji tora medyayî ya Rûdawê re eşkere kir ku goreke bi kom di nav zindana el-Cebhe el-Şamiye li gundê Kefercennê hatiye dîtin. Heman çavkaniyê eşkere jî kir ku 17 term hatine vedîtin ku nasnameya wan nediyar e. Di vê derbarê de Cîger Hîsên koordînatorê Komîteya Belgekirina Binpêkirinan ji Rûdawê re axivî. چند معلومات اكيد باما هنا يعني كشتون چیه بوا اگر كشتون چیه بو جي مقابر جماعية چیه بوا يعني وقتی ام دبيجم مقابر جماعية زور تأكيدات لباما هنا زور مخل ما تواصل كده لقلون مقابر هنا لجماعية ايه خلقي عفريني حميد هودنا كشتون بنا عرضي دواش شرطنا وچل موقع باما هنا حاضرنا لذلك افزور مهمة سر مجتمعات دولي زغط كيدن همي بدني يعني بو راوسن سر مسألة اني افخل كنيسة بين اف مقابرني جماعي لعفريني اني بيك هافن و لسر راوسن بشكل كي جدي لسر آستا سیاسی جی نافع عبدالله اندام کمیته ناوندی یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسه جروداوی را هلوستا پارتیا خوا نشانده. ام في درباس بنا في زهاني يا جبهة النظرة ام شرمزار دكن وام إدانة دكن يا ديجي ام دنجي خود هنا وهزي ناب دولتي جو أركي خرابن ذا هزي چكداري مصنف إرهابيا وحمو هزين چكدار جعفريني ودرخن وبين بكشاندني جباشاري عفريني أو كسن بو دربونا وقرنا باجاري عفريني ولجاني مدني سيفيل خلقي دفري بين تشكيل كرن أو باجار بريفة ببن حتى أو برياري ناو دولتي بجيورن سرمستوا سوری بگشتی. لگور زانیارین که تورامدیایی یا روداویج نافچه بدست خستنه روژا سهشمه و چهارشمه ارتشا ترکیه هزین خواب به تانک و زری پوشان لنزیک گنده کفرجنه لسر ریاد نافبرا عفرین و اعزازه ده جیگیر کرنه. هروها هزین دسته سائرون که بشکج ارتشا نشتمانی یا اپوزیسیونا سوریه و میلداریا تحرير الشام دكا لسر بندا روج آواء اعزازه هاتنا بجيكرن. حسين عمر، روداو.